Slide ani ka phangi akoi nang group photo do aba sound ni phajare mai di thadra bena mai si thelo si ki jamta kano de adu ki dekro ina do ha antwe sungi de sound am te sound Honya bra ha sabat na ba moi gi 14,000 pi paisa duna yadra si nyara ba kya tabra background asai du nong ta da ba okay kena ji asai du background je kan cancel do ba Santa bro ha kya Santa bro ngo sound ji abra check to bune ji yare me aba There. Sound tarba. Background ngang yare ne kan tor se hojiki yo adu nungai na mayam ai hojik live tharo budo sound nungai ta budo ai hojik sound ai kan to bone ba check to bone ba ko yara mina hojik kan tor ge class se horage mati khara torom ge ko mayam thengni thengam mani ai na hojik ratio gi ai na hai ge budo adu makha cha tar ke ba ko ratio of A and the B is to 3 and pyramid khalaje usmaina adudi si pyramid akoina kari no khanduise akoina khanduise kai no aitara gadi A na 2 ni B na 3 ni haiba nate si la le usmai khanga dong nate ko A na 2 oiba matamda B na 3 oi haidune ba ko ado original value nate adon original value si loge hatara gadi A gi original value si kya tane matamda A gi ratio ori basi gi 2 se sidai sida ai sep na puri ga dawne habane na hoji hai gi budu ko adaga B gi ratio ori ba 3 se sidai sida ai sep na puri ga dawne ba ado ai sep ti akoin x ni na loksil laga ai sep si khangdabni na akon x ku ma variable amaga mana halen khalaje ta di a gi value di ai se ki mot x oigrabni na 2 ga ai se ki mot x oigrabni na twice x lani b gi value se thrice x lani sumain taro a gi b value si lawrani aduga makoina horen x is solve taw yaba x gi value puthok yaba equation mon clue mun soin piram ngane ba ko adu mai taro ga x si putho matung da akon hangning ba question hangba yadoi ni ba sine ba ratio gi anka gi nature ji ko aduna aina noida nga sahaning is keno sumaina ratio the pyramid asing value na te haven aina tawri se class e
वीडियो जी अहम येंग कमुन ngaurne hojik live mati ama tharami ko live mati am thagi budugi sound ngai tabagi ina maka chathar bu saruk tu ini tai aduna ngaurani aduma kokti hapet halam ge bu ko aina takibasi ratio ne ratio habasi kari no amang halake khara thuna ko ratio habase khoi gi chang tak ko value ne adu khangna na ba example ma chang ko pige ko a habase 12 ni aduga b habase 15 ni ko hariba a amasung b gi value 12 amasung 15 oi ba ta a na 12 b na 15 oi ba aduguma number ani leire makhoi gi ratio pu thoke haitara ga di akoi na tawdi se hariba number ani ji bu yen ba ba khwai dei chaw ba I shape tu lobi rani ko mabani bi yen ba khwai dei chaw ba I shape se mabani bi yen ba khwai chaw ba I shape se 3 tare hariba 3 na mabani mak yen bi rani ko 3 ni yen thok pi rani aduga ratio oina tarak tu ni ba ratio ji cannot 3 ni yen thodi 4 sina 3 ni yen thodi 5 aduga sigi is to have a symbol ji hapong da ba ratio gi ko 4 is to 5 sina tai ji ka her matam da a duna 4 oiba matam da b duna 5 oi hani mabani gi sang thai ni a na 4 oiba khudingi b na 5 oi hai ne ba sida a na 4 ni b na 5 ne ha ba na te ba sang ta ko value ne ba ko aduga sida ratio da tarai ba value 4 is to 5 se makha ta na kakna ba yara roi ba ko makha ta na kakna ba yadraba number se co prime oiba ko we ba co prime oiba habadi mabani gi I shape 1 ta ba I shape 1 ta ba habadi mabani bi yen thokpa ya ba khwai chaw masing ji 1 natana leitre habane adudi 1 yen thodi masing ma samak tar adru do ko tare ko adudi makha ta pik thaba yadre haiduni aduna co prime oiba number phangakani ba sumana ratio ji ko aduna ratio haba se asing ma leirama number do mabani gi I shape tu ni yen tho tara ko do ratio ni aduga tare ba ratio do makha ta na kakna ba yara ro aduna co prime oigi dong ni hare aduga ratio sina tai ba si chang tak ko value ni a na 4 oiba khuding b na 5 oiba ni asing ma value di na te ba akona samana ratio piramaga asing ma value ji ta han ge haradi kai da wi asing ma value se ratio ji piramaga asing ma value ji phangan ge hatara ga di akona mu kai da ne matam da magi leiriba ratio value do a ju a gi ratio value ji 4 ni adu da magi I shape ngasai kana no I shape kya no ngasai do a gi value se magi ratio 4 du da I shape tu nu puri sin ga da I shape kya ta gi ngasai 3 nu puri sil ga asing mu da phang ne ba ko a gi value 12 tu si phang ne to phangadra adu b gi su ke dong ne ha matam da magi ratio value 5 se sidai sida ngasai gi I shape tu nam puri sin ga da ba I shape tu kya no 3 ni puri sil ga b gi value asing ma value 15 du su phang sida adu de akhona matang ji de kari khange ratio gi concept se khar gyan la mani khale yo kan do ko ratio have ji asing ma value na te chang ta ko value ni comparison to bo value du ne ba ko adu maji ka mai daru puthokani hai tar ga di piram number ani natrag ani de hen bagi yai ko makhoi du bu yen thokpa ya ba khai chaw ba I shape tu lobi rani adu I shape ne yen thogan thungak pa du ne ratio hai ji ko adu ratio sina haibadi asing ma value haiba na te chang ta ko value ni a na 4 oiba matam da b na 5 oiba ni haire sumaina ratio da leiba number se asing ma value na tabadu asing ma onthok ke haitara ga di akoina kamai tor onthok kani haira ga di ratio value du dei du da I shape nu puri ra ga ta ne haiba ne ba sumaina ko sine na ta krisi yare ko si bok tai haina aduga mak 4 is to 5 haina leire a ga b ga si sumaina ratio to 4 is to 5 haina leiba se akoina na ratio ji chang tai ne a na 4 matam b na 5 ne hari ne akoina khara chawba mong da chang ta ke tar ga di nakala ni mak tu tun puri ring khala je adu tun puri di si a tarani si tun puri di kya tara 10 tarani adu ngasai a ga b ga 4 is to 5 oi matam da habi a na 4 oi matam da b na 5 oi haramani hoji a na 8 oi matam da b na 10 haira ga sangam na rusi hai ba adi ama akoina khare hena chawon ga di 3 nang puri rasu yai ngasai 4 da 3 puri di 12 5 da 3 puri di 15 nakan nama da puri bi ade animal to puri du ni ko si zum samana dra a na 12 oi matam da b na 15 oi hai ne ba b na 15 oi hai ne ba sin ta ko ke no a ga b ga se akoina 4 is to 5 haina leiba do si 4 is to 5 ki sang tak pa leram ba do akoina mu khara chawkhat phamong da 8 is to 10 haira su yare natre haragana 12 is to 15 ni haira su yare samana yandai ko ja adu ratio hai ba se akoina ke do ba sang tak value ni sina kwai ding pik phamong da sangam na bai thare sang tak value oi ba ko sina mang standard ratio um ko dui ne ba sina standard ratio ko dui ne aduga atai ani sina ko
makha ta na kakna ba yari dana makoi na non standard ratio ko dui ko non standard ratio ko dui sumana yare ko ratio se standard ratio hai bang non standard ratio hai bang thole ise khangu ko makha ta na kakna ba yarang mani si ko yet ka te ngaji si ju kakna yari ko ko I set one with the Kamusina non standard ratio, I set one of his standard ratio Sumana Lanibuko. Aduna, Skanya, ratio have the Santa Viluni, a corner lermi ratio do, Sakalan Harag Nakal Kunimuta, Tuna Puriva, Natrafin Puriva, Natrafon Puriva, Dakawa Bimatu in a Kaskadi Madu, some man in Loni, Siga, someone in Loni. Adu plus the Wudiadeco plus 2, Tobugadiadeco, Nakal Kunimuta Kunaqua, Makatana Hage, Ega Biga Samana. 4:5 ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯀꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ 2 ꯇꯤꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯛꯑꯅꯤ 6 ꯁꯣꯝꯗꯅ 7 ꯑꯗꯨꯗꯤ 4:5 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 6:7 ꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯈꯤꯗꯅ siga ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯖ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯀꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ into tꯧꯕꯒ divide tꯧꯕꯒꯗꯤ ꯌꯥꯏꯕ nakanda same number na into tauba divide tauba di yaiba ina haning is ko che khara mai seng na harabada a ga b ga se sumaina 2:3 hana leramba se nakal khudimak ta a na puriba som nakal si twice a somju thrice se kes kai deba na tra ga nakal khudimak ta a ni yen ba kes kai deba se 2 da a ni lani asom da 3 da su a ni lani sida samana lai ni ko ratio hana leramba 2:3 do hausi kuna a na puri raga taraiba twice a ga thrice a ga si jo manaba kawi aduga a ne thokpagi 2/a is to 3/a si jo loi manaba chingeba aduga tisin bagumba khaidokpagumba dudi chatna de lale habani ratio da si nium jum si yade nang khangadaba muko yare ko sima khangjilo अदुदे अखोइना करी खंगे अखोइना होजि करी खंगम ngame ai khara thuna taksile jate nate mamang do swai jaga ja ai kano tawru bane bako masai live thaba da takhramne du sound nungai tabe ai na toki bane bako akhoi khangi madudi ratio da akhoi na 2:3 na sumai leram ma ja akhoi na daka oi be matung ina 2 na puri raga 4:6 natra kana 3 na puri raga 6:9 sina 3 na puri raga tarakpa sina 2 na puri raga tarakpa makoise kaisu kaide daka obi matungina si logera phone tu samana tane yare ko sumana ratio gi concept sima khange aduga aina hojita hagi ba ma leidai hojita hagi do kari gumba ratio ji a to b is 2:3 ni pirama ba sumaina adu ta de akoina makoise original value oina loge haitara gadi kari wi lawni ba ina haibado original values oina loge haitara gadi a do asage 2 du da akoina ai se no purising da ba ita so aina mamang da ta ke concept sagat pada aseng me value on to ke di ai se no puri ge doni na b du zu ke do tare ma ge ratio 3 du da ai se no puri da ba ado ai se no sum puri ba se ai shape se akoina ngang tang x kumani loksin bi ai ko ai shape si x ni na consider ta ro loksin la ba ata de kya ta ni si 2x amana thrice x sumai to ro angka hot ka dong ne ba kya dai ko se concept si sima khangjilo Makangelo. Yare ko sima khange adu ta de ai hoji yam kana ba ratio gi ko 4 km ta ke ai wadi wara mani ko ratio gi 4 aina 4 km ka ai yam ti na kana ba angka ma ma hapok ngam ba means lahan mangam ba hitare adu gi dang ta aina 4 km of ratio na aina tholi je ai oi ba teaching style ni ko ai oi ba londa sin zabani ko kasu kai ding khali me ko ahambada number 1 da equina to this kind of question when appear ko number 1 ji what is that question number am ta ingje question ji sma ha je a is to b equal to 2:3 and a equal to 12 find b ga hai khalasi ko sina sam ba question dagi hoboi wani ko
yam thin laiba poni yam hana de hairaba mina di suk laiba ji bona hairam ngani bo ko haijasnu ko do ai gi hojik method sem te yenga je buni ari ko kamen ga padre mem ko kari kari hainari no lek ta korom da kana focus tok sile han bago were ko yemo kamen du ju tana se mem kari awar pa leibu ko ahmad aina 4 killer method haire ko method mari ni sina du ji ahmad m1 method number 1 je kamai sina da gi yeng je ko ahmad aina nga sai ta ki du keno adu tawrasi sumaina a ga b ga se a ga b ga si 2:3 in pyramid adu ta di e do ko kai lodui ba twice x b na kari ni lodui ba thrice x ni lo hai gi droina x na puri sile ne x kana no x si matang je da ko na khanga da ba de ai shape tu ni lo ga da ba ko kyan dar ba hot pai mong si me thasina ratio da pyramid si aseng manate aseng mani haina logi hai ta ra ga ai shape nu puri sin ga dau ni hai dai na ai shape tu ngak x ni lo ga ko aduga mana kari clue ma di x si puthok ya na ba clue ma di pyramid ni hai clue du kai no a ji 12 ka mane hai ba jine ba adu therefore a ji 12 ka mane hai re akoi a gi value si 12 ne ba ko sidana akoi a gi value di kya na 2x ni si ju 2x si ju a gi value ni 12 si ju a gi value ni ani si mana bun thok to sumai tau dana akoi na equation ama ka phange bu ko asidagi x solve tau ya re ka thana ra di 2 gun 12 ka di 6 thong x value ji 6 sumai tau dan x 6 x value hek phangi tar ga akoi na pami ba b gi value du so mathan da thokla ni ko b gi di 3x have natro adu di 3 ga s gi value 6 tu ga sumai tau 18 sumai na khot pa jin yam ila lai ba nga sai ge na hoji ta ki constitution ro khote sumai na kholo si hai mem gyan dai ko sigi ja adagi amok yan dari bro si bo hangning ba lai bro comment ja ege lai ja no sound bhajana tare sir yam nungai re mem sound ta ba ji ko masai gi duna maman gi tang tang ga khoi gi betri gi yam sa bo ile mi ko ai jo ano bune khangde kari na kanari no khangde bo ko me yara sigi 4 killer method ai ja angka bhajana lai thon ba du mo oi begen 4 killer method thon mani hai re method number 1 ji ta mem gyan tare ba na tro amuka hange ano bu soi bani na ne noi gyan ta da mi jorom bi ai ko ega bi ga ratio da sumai pyramid se mem aseng man na te ba ko aseng man na ta ba do ekon I shape tu na puri sila de aseng mani hai re adu I shape tu khang da bani na x ni loksilo adu x na puri silo 2x amana 3x sin a gi value sin b gi original value ni adu bu a gi value ji 12 ni pyramid adu a gi value 12 se sida su a gi value twice x ana le ri mana bum to mana le adu x solve tawrani x phangi tar b gi sumai puthok ya hai bane ba natra next tam mayam ko nungai nungai ba khoi gi kana kana da video myam ama semake adu noina so ai gi support khar to bi tare ko ai ju sahi tareti coaching ama chalai raga labani sata active service ku me ssc gu mada sata 90 plus ti puthoe 2017 da gi coaching ning khala bane ko myam ise adu sigi sumai to dana live class to dana to bosima di ai pun sigi ahan mane duna ai asoinga myam yorom ba se noina khara excuse to na tare yongo makata na method number 2 jim horji ko method number 2 sunta tare banatro bidu yengi natro method number 2 da haisna khaino yongo aino ji tawdu se method mari se loina makana bane mai laksaba kana ba matang laksagane bu ko method number 1 haigre method number 2 da haisna a ga b ga gi ratio sumaina leiramani dana si pyramid ni dana sa mana pyramid value do given ne basi hoje ain tawdu se khaino moi nga sai question du kari ba ai question muthak kare ko question muthal oi dong ne muthal ame question da kari hagi bano hoje kitam let me write down again ko a ga b ga du kya na ma pyramid do question do 2:3 ni have ni natra aduga a na kya ne hai na piramba 12 ni piramba ni aduga hangi bana find b na hang bane ba natro sumai hang bane aura se dadi mana pirami ba value je si ithoe aduga sida kari hai mana clue pirami a gi value 12 ni na adu a gi value je aseng mai di sida 2 ratio da di 2 oi bani aseng madana kya ne hariba ratio da 2 oi matam da aseng madana a gi value je 12 ni a gi value piram mani na ina a gi ma pa di iri si myam gyan tai ko sia kyan puri ta reino sia 2 da kyan puri ta bana 6 na puri bata bana tro aina sai kari hai ratio da na kan na ma da 6 na puri ta di atopa na kan da 6 na puri de yaro have na tro
6 na puri ne du kya tare b gi value si 18 tare. This is the answer. Mayam sini hena line kalam ngani ne wakhanda khandro lai dro sia ko aina tai method sing je lai di laram ngani do mayam kanai khallaga di ko noina khara support to bitare lai kum khara to biro sia gum ko akoi manipur da laiba atag manipur gi outside ta laibor go sumai te lon da phajana mathematics wegera english wegera reasoning wegera gq wegera learn to ba pam mi do adu jing do sia to biro ai samang mathematics phajana ta bani sai tari lom adu english phajana tai reasoning tai gq ne kidang weak way ko ise sana sing na harabada adu ai subjects amata na tana maro ina subject mari ma help to duini noi myam gi ko yengo si method se kana banatro a gi b ratio do i method number 2 ni a gi value ji clue ma pirame ba a gi value ji asing mo ina to pirame adu a gi du ratio do 2 matam da asing mo da 12 ni ma pa ji a gi pirame ni a ma pa di biro adu 6 na puri re aduga phang mani 6 na puri phang tara ga di naka nam du 6 na puri ga ta tare adu di 3 6 18 sumai da b value 18 tare ina method number 2 mathang message ta khidang mai na ko khang da bang bogu mai ro di mera kan toro pin gu ma tawra ai ngon u holo bo ko kisan ge pin gu ma taw ba sir gi online class to bro se online class taw e ko ai kui re online class 2017 dei toro me ko me ai phone number gu ma da dum kano taw ta na je phajana help to ge 2017 gi August gi coaching run torok pani aduga akhoi di taching na paisa yam paraga lingkat pasuna te ngam jade ko adu hadi yamna laira na horpa lai ju laire ko ije aduga sum ta ko yam pham jaba sahi ei samak si kano tore 2006 tagi sum sata sum tuition do bagi haina bidum lai teaching experience ti kui jaraba aduga sigi thabak exam da 2017 bawda ne 17 dagi ne bain tore ko aduga ai sana yam pamna tai je ai gi di sumai to wam lai ni ko manipur da so tum ai bo jam yam lai re delhi nungli da salu dra sia raw ni ko manipur da lai bo jam yam si dagi imalon da phajana takpi bang ma jam yam si dagi nang bu phajana nanga haidi nang bu gyan ta han bada lai thok na gyan ta han bang ma oja thiro aduga adum oja da dum coaching salo aduga nang na pami thapok tu phasan tam na ra thawo खनगनी बदम दिल्ली नुंगली चलो भी दका ओइद्रे अखोइना यूट्यूब त नोइना हिंदी लोन द सम याम ले हिंदी ज्ञान तारगद हिंदी द सम नियम कस काइदे को अखोइसु दिल्ली सोंगी ओजा सिंग मतौ तम्बा मोय कम्पीट तोब ngam sang da ado honor ka duini होजो honori बने दम मोइना जे हेनमा म्याम यो लेरमगनी अखोइना हेनमा म्याम लेनी सिमदे हाइगे को आई सामक से अंक ताको मतम दा आइगी नियम खर लेजै को आइदी कांसेप्ट से हाना पाना क्लियर ओइना होना बिरा अनि बुको अदुइ मतुंग दा आइगी ओइबा shortcut se ai ju myam lan torok pani na ai ju shortcut se am khangi shortcut method sing ji phajana talani aduga ai istagi strong point ama haraga de ai di mind calculation ji am use to ko mind calculation je ai am use to kani mind calculation je shortcut ka mind calculation jam par hole ko anka yam line mani sina adagi option trick anka ji option da luisin bi ko adagi mathang da guessing method ID kai no matam na angka ji si na phone ji si tarani adu si oibam fe hal sawna guess tok sin diba du chum duini ko sumaina step by step si method tum thalakani ba ko yengo mayam tana ji ado class makha sa thagi ko sina ai gi oiba matang da kitang ai ji kanam ta na khang gi roi noina ju ko ai khang ba sata ju khara video yang ngani live yang ngani ado khang da ba mayam ji lerang ngani haiba kitang pan bai wani ko yengo ai gi 4 killer method tu makha tar ke ko killer method to M1 method number 1 ta kre method number 2 ta kre method number 3 sina kai no unitary method ne ba sina kamai to du na hai ta ga method number 3 ni kai no to du si M3 hai ji a ga b ga gi value si mana 2:3 ni pirame sin ta ko a je a sina 2 oiba matam da a si 2 oiba ne sina mana a gi asing value pirame ko adu ne a den ko hot pawri si a sina 2 unit oiba matam da tu oiba matam da aseng badana a ji kya no to ne have ne si akoina karam londa da khanbe hai kolomani gi mamal lupa 33 pi hana khallo adui mong da ko khanji khandok pe
Kolom mani mama lupa trying to pira di kolom mama gidi kya pini 1 unit gidi kya pini haro jare. Kolom mama mama puthok ya roidro. Kolom mani lupa trying to pira di kolom mama di lupa kya taran meyam. Taruk ta roidro. Adu kamai taruk puthoi. Amagi khangna bu khotna bane khoin to tisna aduna unitary method abadi amagi pathaw abadu ama khangadi loi laire. Kolom mama lupa tara pira di kolom kun gidi keno lupa sani ni. Sumai to duna amagi hana khangaga akoina khangning ma mayam khangbi yai aduna amagi pathaw aibase. Sina angkas lahan doi neba. Aduna hojik si 1 unit ki value puthok paje si puthok tring da han bagi si step si ma khangbam sa kari kamai lai no si step se a gi value ji asing ma value piram amina a gi value piram manina a gi ratio ji ga equivalent hai ni ko si simoje manan ga a ji ratio da 2 unit oi ma tham da asing ma da 12 oi hai ne alta di 1 unit oi kan di kolomani ma lupa trying to ta amagi di amaro ha ba dumaina si ye thangma si oi ni yala ni kya tara 6 tara dra amagi hek khangi taraga de akoina puthok ni puthok pi are habu dumaina hoji b gi di 3 unit ni b gi value puthok ki di 3 puthok 3 unit ki puthok adu ta de amagi na taruk oi tara di 3 gi di kolom mami ma lupa taruk oi di kolom hong gi di taruk adu ma hom taruk hom trai pan na tro sumaina khot pa sina unitary method ki mong do khot pa sina method number 3 da then apa ma sino ba method number 1 tha khre method number 2 tha khre method number 3 hoji ta sida karaman hen lai ge nang convenient oi bu sino ko nan video ji post thama thama ga mi ko question me ama apply tor kan yang kana bore ju khang khne doga question de mato ina karam method na method mari ji mong karam na kana ge habu sunang adum khanga ani bo ko kai gen si muta pom thokki de som da thokki ba yare method number 4 ong tor si yare hojik akoi method number 4 jina last method ne ko horji masi kamai or karin sigi nama a ga b ga ji akoi na 2:3 ni natra leja a ga b ga ji 2:3 ni leire adudi mana b gi puthwai bane ba b gi puthwai tara ga di sida tawdusina method number 4 se tawdusina b gi puthwai bani na b gi ratio je mathak thambi ba b gi ratio je mathak thambi ba ko sumaina b gi ratio value je mathak thambi ba adog sida mana asing ba clue pirmi ba se a gi value natra asina puri ga da ba sida puri ri se kana value no a gi asing ba value ni adu ta di makha da lei du si su a gi ratio oi ga da a gi ratio kya na tu amaka han ge khutham du khang ga dong ni ko si thamba gi position khang da dia de akona b ji puthok u haibani na b gi ratio do pyramid ratio do mathak ta thamgani sima leire aduga mana aseng ma bilu angka hotpa nungai na clue pyramid kana gi bilu a gi aduda di a gi bilu adu clue du sinaro madun puri ga daba aduga mana puri gramina ma ga sana ba ma ga mari leinari ba hadi a gi mari leinari ratio do kyano tu ni adu makha thamga daba sumaina thamam position je nakanda na kana na puri mathak ta na kana thami makha da na kana la ino haiba se hoji aina takri du mun ne yangora aduga kafna loire tu na sika adi 6 adudi 3 6 kya tara 18 sumaina am line method mari hot pe yare si method mari je question me ama de apply to silaga anka ji line hot pe ya bane ko ya ba si makana re ko ai hayeng de si question si apply to question me ama no gi SSC di hoigra ate ate agni bi exam hoigra ko adu hangi basing do ai collect tor la ke ko si heng to si adu hoji ki di question ani ka ta ki ge adu ga lo sin je ko yung mayam sida ay hoji kana to ge question sigi one je sina mo masagi ratio concept to adu dai lak ni man hai ke no a ga b ga gi value je pyramid si direct question ni ko si mamangi previous year question da gi lak ni sida a ga b ga gi value pyramid b gi si gi value pyramid adu a b c value natre ha kan a c value adum hang bi ai ba siguma question ji de mayam ko ai oja oi ba ai khakta na tan atoba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯍꯩꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯂꯣꯟꯗꯥꯁꯤ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛ ꯇꯥꯛꯀꯦꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯅꯕ ꯈꯟꯖꯔꯣꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯕ ꯐꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯆꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯥꯅꯀꯣ ꯑꯄꯥꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯊꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤ 2:3ꯅꯦꯕ ꯕꯤꯒ ꯁꯤꯒꯁꯨ ꯀꯌꯥꯅꯣ 3:4ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒ ꯈꯛ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯦꯅ 2 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯅ 3 ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯅ ꯕꯤꯅ 3 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯅ 4 ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒ ꯁꯤꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯤꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯒꯤꯕꯟ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯕꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ 3 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯅꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯦꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ 2ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯕꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 3 ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ 4 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯅ 2 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯅ 3 ꯁꯤꯅ 4 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯖꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ A:C ꯍꯪꯉꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ A:C ꯍꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯦꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯒꯤꯅ 2 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯅ 4 ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯩ ꯂꯧꯒꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯛꯅꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯛꯅꯧ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯏꯅꯣ ꯀꯛꯅꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯏꯅꯣꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ 2ꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯀꯧꯏ ꯀꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2ꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯁꯤꯅ 1 ꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ 2 ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯅꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯨꯅꯦꯕ ꯅꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2ꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯛꯊꯠꯅꯔꯒ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯝꯕꯁꯤꯅ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯟꯗꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯒ ꯕꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 2:2 ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ 2:3 ꯕꯤꯒ ꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅ 4:5 ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯃ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯀꯔꯤꯅꯣꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯗꯨ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒꯁꯤ 2:3 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯤꯒ ꯁꯤꯒꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ 4:5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯁꯤꯅ 3 ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯅ 4 ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯠ ꯁꯦꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭रे ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯅ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯛꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯅ ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤꯅ ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯅ ꯕꯤꯁꯤ 3 ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ 4 ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ LCMꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 12 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 12ꯁꯤ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ 3ꯁꯤ 12 ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯤꯅꯦ ꯁꯦ 4ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ 4ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯦ 3 2 9 ꯁꯤꯅ 3 3 19 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯒꯤ 4 ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ 4ꯁꯤ 12 ꯇꯥꯍꯟꯒꯦ ꯇꯥꯔꯁꯤ 4ꯁꯤ 12 ꯇꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯏ 3ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯣꯝꯗꯅ 3ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯗꯤ 3 5 15 ꯁꯣꯝꯗꯅ 3 3 19 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2:3 ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯧꯔꯔꯣꯏ ꯕꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ 4:5 ꯂꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯈꯥꯒꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯅꯦꯕ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯣ 8:12 ꯕꯤꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯣ ꯃꯈꯥꯒꯤ 12:15 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯁꯣꯝꯗꯅ
फोन पूरी कस कायदे सोम साइड के फोन पूरी सोम साइड 3 पूरी सोम 3 पूरी सोम साइड 3 पूरी नि हब लेते बको अदुदी कायदेबको अदा मानी तोंगान तोंगा लिमिना होइदी बी गी वैल्यू से 12 ओरे सिदा 12 ओरे मानद्रा सुमाइना मानना बो होनबा मा संगेबको मानना बगी प्रोसेस तो कमाई तोगी बा हुजकिदा बी गी वैल्यू 3 ओरे मा नक नामना 4 ओइबनी अदो मानहन ग्यादि माबानी एलसीएम 12 से माबानी येन याबो क्वाइ पिक नंबर हाबनी एलसीएम से ताना होनबा 12 से तागे दी 3 लेबे साइज फोन पूरी दना अदुनी सोम फोन पूरी से asai 4 लेबे साइड तो 12 तांगे 3 पूरी सोम साइड 3 पूरी दो नकन नाम का पूरी यादमिना सी की 5 तो पूरी रही ने बा दगी ने बको सुमाना हेरनी को म्या मानगरे अदु तादी दिया फोंग asai दो सब मानब प्रोसेस ता ए ग बी ग सी ग की वैल्यू से एन एड ओबो मतम दा बी न 12 अदम लौ तारे सी ना 15 सुमाय तो लोरे अंक सी मान हलका न asai की दुगी मेथड मोंग न महलक अदुगा मान अमुकसु ए ग सी ग की रेशियो पुथु हारे ए ग एड ओबो मतम सी न 15 नि कगना बा याद्रदी सिदा लोसिलनी सुमाना याम लुब्रो लाइब्रा ज्ञान ताब्रा माना हनबगी प्रोसेस ऐना एक्सप्लेन तौइदो ज्ञान ताब्रा यंको ताद्रगसु दुम हारो मेसेज तो मेरा को नंग वाद बिवारम मने सर माइंड कैलकुलेशन दो सो खरा तौबिरो अखोइसु नॉलेज ओइनाबा आइगी साथरो सिबो या खबा आइ साथ तु मालेदा आइगी माइंड कैलकुलेशन दु खंगबगी मा हारको माले माइसि तौजे माइंड कैलकुलेशन हाइजे तसेंगने ब्रेन से साबु हेनबे वानीदा शॉर्टकट तो फजना लर्न तौरनी अदुगा अखोइना सम कोइरो होतबिदा मेंटली होतबे वानेबको अमा तौसिलके हेरनी को सा दो सिगी से म तौरंगे सिगी जे सेंकस लोइ दोरबनी आई लाइफ से लोसिन दोरे को थिंग थिंगे अदो फजना का तौरजे लोसिलगे लोसिन रिंगे दा कनो सेम ता मुतत पजे सुमाना यारे लोसिन रिंगे दा हजिकी मेथड तो खरा लाइव अमगम हारमगे जे ए गे बी गे से बी गे सी गे से सिना 4:5 सिना 2:3 नत्रा 2:3 नेबा सिदा अखोइना हजिकी दुमाइना मानहन बी तौदबिदा अखोइना करमाइन तौगदगे मतमदा कमन ओरिबा बी दुर मयाइ थंबिरगा सुमाइना ए बी सी इथोपिरो अदुगा ए गे बी गे रेशियो दु 2:3 नत्रा इबिरो बी गे सी गी मापादा 4:5 बी सी मापादा दम इबिरो अपा मापादा इबिगदबा बी सी मपा बी सी मपा ए बी मपा इरो नकन सिदा हांगी सिदा जोमा सोमदा जोमा हांगी बचे थंगना थंगनबदि लौगदब मखागी परिंगनि नतेको मागी हेक नकन गी थंगनबदुगा नकन थंगने 4 नत्रा सुमाइ लोबिरो मेनबिरो सिजु नकन थंगनब 3 मेनबिरो दुगा मपा मपा पुरी नगदब 2 4 जा 8 सिजु 3 4 जा 12 सिजु 3 5 जा 15 सुमाइ दगदब लोरे सिदा ककना यारगदि मखा तांग ककना थमने हौजी खुदम दु खंगोब नत्रो हा हेंगो दुमाइना मुन मुनेंगगदि अमुतंग ताकदसु ज्ञान तारामनि नत्रगना आई वीडियो जे होरेन यूट्यूब ता दम फंगदोरमिना नोइना पुस थमे येंगेरा येंगबिरो को समाइ लोयरनि अदु ए सी पुथोके दि यारद्रा ए गिना 8 मतम दा सी गिना 15 समाइ तौरानि हैनि को समाइ लोयरे अंदाबा म्या सिनि सिबाव तौजे अदुगा हौजे आइगी सात्रा कनो तो हाइबदो माइंड कैलकुलेशन का है माती पलम के कोई यारे कनोम लोगे करी इस लाइन हम लोगे से ब्लैंक लोगे समय ना से माइंड कैलकुलेशन ना है वैसे करियम का ना के को कैलकुलेशन हम लिंक दिया दबने को आई सामक से कैलकुलेशन हम लिंक न होने को आई मल्टीप्लिकेशन टेबल का 50 बाव को फाव मी ने जु को तन दब मी मने हेंगो अखोइना ने 10 दगिना 19 बाव द लेबा एनी टू नंबर पुरी नबगी ट्री अमा ताकेबा 10 to 19 बाव द लेबा एनी टू नंबर को एनी टू नंबर्स को एनी टू नंबर्स मबानी की मरक त लेबा एनी टू नंबर्स पुरी बगी अखोइना मेथड अमा का आइनो द सो तोरंगेबा हम तो यावगबने रीजनिंग की एनालॉजी नि खंगदे कइदसु हम याव रीजनिंग गुम्बा को मैथ्स गुम्बदा कैलकुलेशन तोबदो को कैलकुलेशन दा दुम संगकपनेबा याम फ्रीक्वेंटली संगकपने को कैलकुलेशन दा 10 ने 19 मौदा लेबा नंबर एनी टू नंबर पुइना बगस याम संगेबा को अदु कांद पुरिना बता पदे मतम दो मिंगोंदगी हेन संगदिबा अदुना संगदनबा अमा हागे अदुगा 10 to 19 मौदा लेबा एनी टू नंबर हारगदी
क्या तौसीगे 17 का कना तौगे अमे हेक्ता हार अने हेक्ता खल्लगदी को अने हेक्ता खंगदोग हारको मालम बे 17 18 पुइना दी फोन क्या ताने 306 ताने बसी यंदब्रा अतोपा अमे हेक्ता हारसु यारे क्या तौसीगे एनी 18 का कना तौगे नत्रगा 19 का कना तौगे 19 का कना तौगे 17 का तौरा हेक्ता तौरसु कायदेबा 323 ताने बसी को अदगी अतोपा सुम अहुमसु अहुम हागे नोन एनी साथाजिना हंगतबेने को नोन हानिंगबे ता हाइबे याइबको अदो क्या तौसीगे 15 का कना तौगे अमंगसो 18 का तौगरा 19 का 18 का तौरसिरा सी 270 तुम तारमानी को अना हाइबगा ससे तौरिसे अइना तौरिसे सुम तोइना तौबगिसु अइ खंगिनी अदो असेंबगी अइना सिनेसे शॉर्टकट तुम खंगनी को शॉर्टकट मेथड तुम खंगीरबा शॉर्टकट तू गक नातबीदा शॉर्टकट तू खंगमगा शॉर्टकट तो अइना मेंटली हाइबदी माइंड कैलकुलेशन ओइना तो माइंड ओइना थुना समजिनगिबे वन कैलकुलेशन दो मेंटली मियोबग ब्रेन जिना थुबनेबा माइंड समजिल तोगिबेनेबा को यादा राइज स्टेप तो आई हारकेबो मैम को ज्ञान दानबा से स्टेप तो आई हारके से सी हार मगस आई लोसिलगे को am si bawda mi ngo sagi sum kana bane matang sum lakso matang yorakani sum maji sang pane ko 17 18 point of the 306 haibase akona sum puri na leiragadi hoi ai 7 18 gi sula podi 5 ko 18 7 ja kya no sam kuntar uni ko te khut pore 18 ma 18 te asela 30 suman sula 5 ko ai 18 gi sula 5 adu 18 gi sula 5 ra tawro su yai 18 7 ja 126 ne ko ado digit amal lobani na 6 thamaga 12 carry tawrani 6 thamaga 12 carry tawre 18 1 ja kya no 18 18 do 12 habsela di 30 edumana sumana tadi tare sumi ko se ai sini na te ba ini sini na aina sinari sina sidi na te mai shortcut method to tawra je ba ko 10 nagi na 19 mawda leiba 10 nagi na 19 mawda leiba any two number se puri na ba trick se aina sini je atai na te ahamada 17 18 ga je tawre ing khala je ba ko aina ahamba step ta tawri se first step ta step 1 da ina tawri se tai na te masing ani ji manung da ama mapum lo tare adu targa amana last digit lo godaba niyom khangi ko ani ji manung da ama mapum lo gi taraga di amana last digit lo ro 7 ji lo tare adu tisin na ko tarak fol do 10 na puri ni maram di akona tawdu ji 10 series ne 10 series ki number sing puri na bai trick ni na 10 na ko puri na adu kya tare 18 17 na 25 tare 10 puri silaga na 250 um tara ni sumaina step number 1 da sumai to godaba number ani di manung da ama mafum lo de amana last digit lo ro du tisna ro tara fol do 10 puri ni kali gi 10 series so ni hare step number 2 da to disna kai no matai thang mani puin 7 as a kya no 7 as a kya no 56 ata di sigi 56 tare ba ni jamang step number 3 da ke do ba step 3 the last step ta ani se mukti sina ga da sum do to 50 to 56 sabse ladhi kya tara 306 ta dro sumana hot ko si holi se koina shortcut step ama ani ahum change sigi step ahum je ke do ba ina mentally hot pe wane man calculation to bai wane bo koina yan ta bro me amoji ki step sing du ba adu shortcut khangaga shortcut to koina mentally to bai ne bai na thuri do aduna shortcut ka mind calculation ni pass kana wane atoba number ama gam p jine kana to sigi ano bam piro 14 ga 19 ga tawren khalo kya ta ne 366 tarang mani ne 266 tarang mani 14 ga 19 disna di kya tara 266 tare ba si chuma mani ko chumbra chumda check tawse aham step tanga sai de step number 1 da ke dawe ba step number 1 aina tawud amaka hange gyan tana bani ko ani je manung da ama mapum lawro di amana last digit lawro ne tisna ro aduga 10 series oibani na 10 na puri ba bane adu 14 ga 9 ga di kya tara 23 do 10 puri ro di 230 tare tare fall si step number 2 dam ke dong ni have no in have sa sigi matai thang ba ni 4 ga 9 ga se amu puri na rani tara ko fall na kya na 490 puri na di 36 step number 3 da ani tis no have ni tis na di kya tare sa 266 sumana step sing yam sang step na te akoina step yam sang dabni na mind da salona khanbe ya bane aduna
मान calculation ga मान calculation ne shortcut ka मान calculation ga shortcut hana tawde ya da ko ya phaba man thank you ya phaba man tai sir ya phaba ji ngano gi mala thoban ge isa to mala agni bi khan gi bodo ai mai message copy da khange ba ko ayam thagalaga sana tai do color red na oina tobio ing manungai ni thank you session du phei adu ma session pe putem thagali ji tai sir ado sir gi live class e pung kya de gi hoge ai nungti gi pung nipan ma khai de gi ko man hange ji am sumba question ngak ta ni kari hai ni khangdrab ne bai to ji khangdrab ne se ren yu ji am ti eng ji ko mai ji ren yu ji ren oi ji am ti eng ko red i re ko me am sia nungai bram ti sum sana bring che ko ai jo red color ni se red si sana yellow gu no phadoi ram ti red si am ti eng ji ko ya da red so make sing mal le da sing ko sing red color se dum sana re eng ji ko ai live class se me am ko sak cha to akhoi sum rian da lei bani na ne ai su rian da lei bo ko akhoi gi imphal da sin lang thaman swai da rian da lei jari ni ko adu sai sing to ro khona kan da di pung nipan ji kitang thing live class to du ni kitang ready to du ya de bo ko akhoi na noi da class to ba hai ji ak to pangjang janggil la heta ga tang phalong ta ko na te ba preparation ama sangi preparation adi lei para ta ko na ta ba ta ka du fort me am da si da hapsin bam sangi bo ko ai staff ma ma chadum loina ri bane ba pung nipan makhai ji di soi da na tawra che nipan makhai da gi na mapan makhai tawge samaina aduga ai si plan khara sum yam tawri bo class si sum khara tawgi gi adu plan sing do ai har ke ko mathang mathang haidi lakaduri ba to SSC gi exam maroina id SSC ga SSC GD de horaga CGL ko adagi active service ki exam sing ji ai ne aidagi phajana tak lai is ko satya am putoi ji akoi coaching da sine ba sida dum focus tawgane yam kana da ba da khon lamphang ada atopa boundary pangla lan sile kana ro ko focus kara taw phai doctor amana nungi nungjeng ba sugar gi jeng ba ya ponte ba ada amadi special oibana phabam leidana admaina oja oiba khoiju jaga khara ga focus tawbunu phai khalle aduna ai sida focus tawi SSC exam sing je adum ain ta ko pan sanarani active service ki pan ta ko sanarani khudam hai bo ai assignment da ju mi chama me su jila bane ko handok su moi trom do su male kanogi GD ga agni bi gi anim ga khanli do SSGD gi jo admaina adoni live classes mana tawge heng mai ko ado noi kari kari taning gi du so har o aduga live class na tabida fajana akhoi gi system naina noi gi tongan ba course ama ka akhoi na choose tawraga haiba course tu gi matang du loiba aroiba naina ma kokte mathang manang naina order naina takpa recorded aita video recorded oiba video record lauraga video record oina phangma natraga live ka ni punba aduma class adum to be aduna kitang noina apipa amount ama aingonda pay to biraga ko adu su dum to be yaiba ko aduma mayam duna adum mathang mathang tawrsinga sigi live si da losilage ko thank you ma'am ko ai bai ta bai ngasi ahan moi tawjeri mayam na yeng bi bagi dum ta thagasari thank you ma'am coaching center gi mo